Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin balami ke jing Pyrshah ke bajur bahan lagi ba jong kani kathan chate lamingi jong kari India ban perlong an ya ke Citizenship Amendment Bill 2016 haka khandai trik mentau benai ke lalingkon arjar ka khandai UMLA jong ke Nongkrem Constituency uba lambor malngyang haka juga poru bolong ru chairman jong ke Meghalaya State Planning Board ulami syakman ban Pyrshah jor ya ke jing menjor ke yeng darbar thau an kari ya kani ke bel halok sabha haka ni ke jikendo bat kinong pathai kubor uba lambor malngyang uba kershan ya ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance haka ni ke jela ya ke bala kershan ru da ke BJP ulang bakani ke bel kan penkala red pat ya kinong snong red pat jong ni ke than chate lamingi na ke jingwan buhai snong jong ki menderi na kari Bangladesh Pakistan bat Afghanistan jing wanra yang ni ke bel ka ba naso mo pau ba kom kinong yalam jong ni ke than jungi sene ba ni dominate the tribals Nongkrem ni ko namta ke jing long jingman jong karukom perkhat padan habili ke bil te kumwei ni kinong mikmat kumwei ni ki nong yalam jong ni jala ma sngo ban pau ba ngayeng hagasur jong ki padba ngiyeng hagasur jong kani ka than jungi ki bahab kini ki than rilon ki jungi ka bangi bon ki tribals but ngaso banong ba kani ka bil kadi gawai ka balalong pa ka bil ka balong Pyrshah nam ta ki litpat ki badon hapo ka north eastern region te ngaso ban penpa ni report ba la kumno la dei banya tai ba banya penbek ba numar ba what hadin jong ka jing bampat mandra ka bil ni ba sibon kinong wan buhay sinong hamtam na po kinong Bangladesh kirung siya po India kipoy hapo ni jala jungi pat ki sakyan hagim tag po pe jong kani ga han jungi north eastern region but away ka bang akwa at snow ba nakadeng ko junga kalong ba ni ba siteng jong ka sam ladat bandut ni ba ka population hang the imat stang kanno or lawan bantalap digini gi Japan Rig one po Bangladesh but habang ipet hapo ka what hadu ka jala ka jungi ni iba khamtam hi than rilom garosh the ni iba ka jing buhay sinong jungki kalanang kiyo na ko yopos ko yopor ti gani gadi goi ka ba ka jingma ka up nagbanta ka jet banjo jungi kani ka panibet ba ka BJP kalong Pyrshah yangi ki rulo kamkhain snap what da gladon gajing pensngo ba ladon kamban ya tai bhai ni bil handai kimshim na snap handai lawan ra bet ya ni bil da gamon kujuki tenga so ngani jonga ba Pyrshah jur habidei bat kini phang haka bedai bat ke jing dawa jong ki ken hon sang bhalang na menteri rang ba ka jala konrat ke sangma ban weng no ya ke BJP na ke ken hon MDA nakaliang uba lambor malngyang ulong maka sarkar kampala ban siem rai halor kani namar hadu menta wat nakaliang uba el hekru ubalang UMLA ka BJP haka juga por ubalang ru menteri sarkar ulapan pau ya ke jing Pyrshah ya kani ka bil agini kindiat singi blalet ladan ke jing Pyrshah bat kilawan ra ru ya hapo ka cabinet ya ka resolution ba ka cabinet kam agree na menta kani ka CAB but ngaso ban penpao majumpi ba what ka MDA government ka balailam do chief minister panrat ki sama lakan chai ba minum la ban priang minum long in line but kani ka bill ka ba kawanra ka sarkar BJP kani ka central subject hawang isuthu ba kadon lang ka BJP hapo ka MDA government henry ka pangakwa ban siong sipi ba way na ka minister ubadon hapo ka MDA government ba AL hek udon lang hapo ka cabinet ban ya Pyrshah lang ya gani ka ju kabil tingi pen ngi ba gasur jong u MLA na po pentorm kra udon lang ya ka ju gasur ka ba mangilong ni penso bangi pensawa sabar ya ka jing Pyrshah ni kabil
te ban ong hi ban hapan weng yaki masmo ba kampat idei ban le kumta namor ba kiniru kiti ki part and parcel jong ka MDA ki balaya manjur lang nagbenta ban Pyrshah yung bill. I will be sending a note to the Chief Minister that to convey a special session on this particular subject, and we should take a call and in a form of a resolution on the floor of the House to inform the central government that all the members of the Meghalaya Legislative Assembly unitedly we have to keep aside the differences, but we have to stand unitedly for the interests of the people of our state. This is my message.